से बताइए Kardom dak General Secretary lo Rong Bangkir Village Development Committee 4KM Lamding Road nili tum pini ko pia pot se nang le tum apan ala perangki atum panang chupanang kok ma chek panang thanik po ke nili tum apan tuning la dak arong eviction aputhak nil tum 7 December dharna dolo lapen ke 8 December bang ke CM chamber a conference hall long nili tum phan nang hang si haladak ladak nanga chitong dun CM amata dolo laso logot haladak principal secretary ke C dolo lapen ke superintendent of police dipu dolo lapen ke land and settlement advisory board chairman dorsing rong hang sar dolo lapen EM in charge land and revenue sar Omar Singh Tisu dolo lapen ke sar Tensing rong pi in charge land and revenue department joint secretary dolo laso pen chenglok MP dolo akehai sar Horan Singh be lapen ke kaprek aman ping do atum niltum rong arat kaddo ka be nang hanglap si chitong lo haladak nang thana nang pajir midun mangalason lo CM sar tuliram rong hang pen nilitum phanang thanon bangke haladak eviction ji ke pinap 9 December lo srame nang tum kar bihan ka ching hon basini tum eviction bangweda lo lasene nang tum manang hang mangke siklojoni apor longle rinang lapen ke hala solong le tame anam ne tum council pen pidet po lapen ke hala solong le long lo bulote nilitum judicial court tum phan allotment kin ladak nang tum do prong adim ki pitang adim sami ne tum hodak ka convert ponji aphan ne tum bori po lase chingmai nang puloma nilitum adungarai longle dui sar pu thanon lo man ke la solong le hempu tha phan ame hang der lo amasi फिर के नंगतुम दामो मिठांग अनिम से दामो नितुम लोंगले हम पुपन चिंगबाय पो मानिल तुम रंग तरो लो मानिल तुंगे लासो लोंगले बांगे के दो थिर थिबलोंग पो पसी निंग थे पनलो अमासे अतुमी आसिया अबिरटा के बांग थु बांगे लालो टेंसिंग रोंग पी जॉइंट सेक्रेटरी के सी इंचार्ज लेन एंड रेवेन्यू अहिन पेन इविक्शन नोटिस आलू नंगे पाले बांगे 23 September से लेतार इशूलो आलू नंगे ले बांगे अतुमी अमासे निल तुमता cemang hutuak lo ke dolong lo seperti aku notice eviction panang le turham ke ahok peda bang ke pini law and order lapen ke dak ARO staff tumben bang prung lo masih nilitum phan nang than lo nang tum piniang bong CM tum phan stay order phan ayat pen chitong namon authority tum phan eviction ma ke non thu bang ke bang beko tarik sir kep pri chiklo mate pinap la hai pena bangke wang veko posenang pudikang lasi nil tum ke non ladak ke duprong osomar lo charli tum andame havyarli exam ta sulibom ningkan ibeng asarlang ta lasi non exam sarlang dobom apor hut jongsi eviction badi tum kisung tactic apor lasi nilitum phan nilitum bangladeshi pen ke wang kali lapen ke kaprek dadak along riben ke wang thali methang kar benglong khai methang kar bia khai mat la niltum kona sidam lang niltum kisung tactic niltum longle ka bia rap side se ladak do prong la niltum phan la so eviction ve nang pajok na tum nangli CM sar tuliram rong hang aphan la pen ke sar Omar Singh Tisu land and revenue in charge la pen la dak kar benglong autonomous council la team kar benglong tum phan thedung kachuning ri bangke la lo niltum phan ladak rong pang thera rong pen nang padolong tip ji pansi tuning rile thot lo mane nang le tum ke kar benglong ari chu blote ajata me nang tum ja kong do lasi la da ke chirikre pho isino deng son kup chok chot sa ga long le dong lasi dat ne tum adung het tambe nurse training center adung ke la da ke dak number 96 132 bikhas do hala dak le judicial court dom hanang tum allotment pi basan tum ning the pon lo na tum kiun ya jata ve nil tum phan kar be khai han nang kang hon ka jinsu dora nil tum phan nang pajok mara na tum judicial court atum phan na hok ta me dim klong pe ton thu bute ning chithe par lo athe nil tum la dak pen ka chithere gi bu bang ke kisung tactic athe nil tum la dak judicial court phan pegi buchni lor pen le rong ke seng ta kali nili tum la dak ke rong ki seng bang ke 23 September 2012 judicial court man ke pek bang ke puthor ningkan
10 July 2013 lasi nil tum rong establish date of fit judicial court van ke allotment ki bilasi nil tum judicial court van dak PG chini lor pusan nil tum rong mase sengse sedame nil tum lada khalas hot ke dak ke bharyang nam amasi nil tum mange ke do thai be hala relief camp ke do atum pensi asing room sel dak rong seng binak lasi nil tum wan hetan nang jin supon po si ning the pon lo lasi ke bang jilang ani same nangli Sir Tuliram Rong Hang Lapian Sir Omar Singh Tisu Land and Revenue in Charge EM Nangli tum Jakong do Nil tum han dak nang pa do long thip ji lapen ke nang tum na hok pen sami richu bulute nang tum hukum ki pialing lo pot nang tum la judicial court tum han bang ke along ka prek along le kelang pi pen ke thik pi thri ban si nili dak rong bang thir village development committee general secretary pen nang chuning really thot lo la si Nili tum ke radak do nang kok ke nili tum han atumi notice nang li iglok nang li nang ri kopi notice ne nang kele ke nili tum bang ke radak long dia notice lo mane vek ton po ko jalo nili tum pan pina long nang kok ko apo nili tum pan chu December ta CM tum pan nang hang lap lo nili tum ka do be sita mi hadak CM long chitong dun lo dak rong pa punya arap pen amasi nili tum bang ke ka do be sita mi chuning ri dun lo hala sota CM apan amalan ke CM abang ke nang pulo I son nang litum dakpen ceterek nang pu ku hala sota nang pul he samil tum bang ke ceterek tek thelo lo dakpen abang ke kasi nang li phanchu ning ri pa dikrim lo nang ke nang li nohok sitame along ka prek along li nang li ri igdan oi pesen li tum pu thulo ama se alang bang nang ke chak dun thulo ini li tum chingwai lang chingwai pon po ajata non ma kena tum sport long chido dam lamot pujalo ama se hala sut pen nili tum ke ni ding the lo hadi ama se kaddu ko besi tambi la dak tum chido thib lo engke non ke aku ko pie posi la dak nang pali thurok lang mala se ni tom bangke ni budi jut kok lo engke non bangke la puta kalilang notice nang pita pun thoro din na bangke nili tum dak pen chitrek nang po ya sa notice ke to kok lo mati stambe la dak bang nang ali thu bangke atumi sinang le rong lo engke ko son sini tu matumi pen pinap an ke thu thek po mati la se la son ana por nang pathi bang ke alang tum stambi chok ti daji la ke la se em han CM em han stambi chuning ri thulo la se alang li tum ni li tum han nang dak nang pa do long thip di phan se ni tum ge chuning ri lo la pe ni li tum bang ke la dak pe na bang ke thu thek thelo la se ni hala so stambi nang chak pa me ni tum ta ining ekdom insam jin lo CM sar phan sitame ba la anang kang hon pon nang ajin so pon lo karbiara ta phan pa lang li hadak pon silo long nang ke hang husita me ni tum han karbiara pusi nang ching hon pon lo dei pusta ala ananta alang li nang chak du la se ni tum bang ke la se nang li tum isput long chido da moy kuma ni li ning thelo ama sin tum ma chido thib lo la se non bang ke ni tum la dak pe na bang ke cheterek thek thelo rong hai chep bang ke cheterek ra da lo so pen bang ke hola da ching ki dam